mukomere nanone bene Imana nk'uko bisanzwe nta kuzarira. Tugiye kuvuga ku nkuru z'abacancuro zakomeze gucicikana bavuye muri Kongo. Muri abacancuro wahembwaga make yahembwaga akayabo ka miliyoni 3 z'amanyarwanda buri kwezi. None aba bacancuro ni gatiki bari bahatiki. Nk'uko hari abajenerali bo muri FARDC bariye ruswa ya Kagame bagata urugamba, ni nako muri aba bacancuro hari abaryaga impiya za leta ya Kongo barangiza bagaca inyuma bakarya ruswa ya Kagame. Uretse aba Kagame yashoboye gufata gitumo i Goma, mbere yaho ingabo za Kagame hari abo zari zarishe. Muri abo bishe hakahageramo 4 muri aba bacancuro. Hari 2 ingabo za Kagame zishe igihe basakiraniye hafi ya Sake muri Gashyantare 2024, aho ingabo za Kagame zabateze igico bari mu nzira bagana Sake bava i Goma. Imirwano yamaze hafi iminota 45, ingabo za Kagame zashoboye kwivuganamo 2. Umwe mu bo ingabo za Kagame zishe yitwa Vasile Badea, akaba yarahoze ari umupolisi muri Rumaniya. Hakaba n'abandi 2 ingabo za Kagame zishe bikoresheje isasu cya mortier igihe bari ku gasozi kari hafi ya Goma muri Kamena 2024. Abacancuro Kagame yishe bari bagiye mu mwigemo wo gukora ubucunzi bw'urwiru cyangwa drone. Uretse rero kubica no kubafata amateko bakajyana mu Rwanda, hari amakuru yemeza ko Kagame nawe afite icyo ashaka gukoresha aba bacancuro. Nyuma yo kubageza mu Rwanda, ubu Kagame ari kubabaza idonido ya buri kantu bakoze muri Kongo. Bamwe muri aba bacancuro bafite ubumenyi mu bya gisirikare. Kagame yabahaye akazi ko gutoza ingabo ze, cyane cyane ibijyanye na taktike n'ikoranabuhanga bya gisirikare. Harimo kandi igice cy'abacancuro Kagame yahaye misiyo yo gusubira muri Kongo mu rwego rwo kumutatira amakuru mu bikorwa bya gisirikare bya leta ya Kongo, ndetse n'amakuru arebana n'abacancuro bandi bakiri muri Kongo. Muri aba bacancuro hari kandi abo Kagame ari guha misiyo yo kwica uwitwa Horatiyo Potra, uwitwa Constantin Timothée, hamwe n'undi witwa Romuald de Tondo. Abagabo uko ari 3 turaza kubagarukaho hanyuma. Ikindi kandi nuko bamwe muri aba bacancuro ari inzobere mu bijyanye n'intwaro zigezweho, bityo hakaba hari icyegeranyo cyakozwe n'inzego z'ubutasi za Kagame zishimangira ko bakwifashishwa mu kurangira Kagame aho yakura intwaro rwihishwa. Icyegeranyo kandi kikavuga ko banashobora guhuza Kagame n'inzego z'igisirikare z'ibihugu bakomokamo. Si ubwa mbere rero Kagame yaba akoresheje abacancuro, kuko no mu ntambara yitwaga iy'abacangezi yakoresheje Abarusiya n'Abanyakoreya ya ruguru nk'abacancuro. Mu bihe byo mu ishyamba Kagame yakoresheje abacancuro b'Abagande, Abasomaliya, Abasudani, Abarundi ndetse n'Abanyaeritrea. Mu gihe tugikomeje gushakisha amakuru arambuye arebana n'ibyo Kagame ari gukorana n'abo bacancuro, reka tuve imuzi y'abano bacancuro aba ari bo n'uko bisanze muri Kongo. Aba bacancuro bari muri Kongo bava imihanda yose, barimo Abanyamerika, Abafaransa, Ababiligi, Abanyafurika y'Epfo, Abanyayisiraheli, Abanyakolombiya, Abanyabulugariya, Abanyageorgiya, Abanyabelorusiya, Abanyamoldoviya, Abanyalgeria n'Abanyarumaniya. Abacancuro b'Abafaransa bakora akazi ko gutoza abasirikare bakuru ba FARDC. Abacancuro babiri bagatoza abakomando. Hakabamo n'Abanyayisiraheli bo muri kampani yitwa Fortress batoza abajepe b'Abakongomani. Aba bacancuro bari basanzwe na FARDC mu gufasha kurwanya ingabo za Kagame, ariko nyuma yo kuhagera aba bacancuro bazambije ibintu kurushaho, kuko bo bari bazanywe no guhaha, ntibari bazanywe no kurwana cyangwa kuhasiga ubuzima. Ndetse muri aba bacancuro hari abatari abafite aho bakoze ibijyanye n'igisirikare. Muri bo hari abakoraga akazi ko kuzimya umuriro mu bihugu bakomokamo, hari n'abakora akazi k'igipolisi nk'uriya Vasile Badea twababwiye haruguru wishwe. Umuntu wa mbere wafashije Tshisekedi kubona abacancuro mu Munyamerika witwa Eric Prince, wahoze ayobora ikigo cy'Abanyamerika cyitwa Blackwater. Iyi Blackwater ikaba izwi cyane muri Iraq na Afghanistan. Muri Afghanistan, Blackwater yahaye akazi Major Philbert Rwigamba, wajwe kwirukanwa na Kagame mu 1994, ziba ko yari azi Kigali cyane, bigatera Kagame kumwikanga ko yamuhirika. Tugarutse kuri Eric Prince, uyu Eric Prince yashakishije abacancuro muri Colombia, Mexique, Argentine na Afurika y'Epfo, biza kurangira arangiye Tshisekedi ko
yabona muri Romania, Bulgaria no mu Bufaransa. Nyuma yo kwangirwa na Eric Prince nibwo leta ya Congo yashoboye kubona abacancuro yari yizeye ko bayifasha guhangana n'ingabo za Kagame kimwe n'inyeshyamba za M23. Mu bacancuro rero leta ya Congo yazanye harimo bakaruhariwe mu gukoresha za drone cyangwa se inziru mu kinyarwanda gitomoye. Mbere y'uko ubwo bifatwa, Congo habarirwaga abacancuro bagera ku 600, harimo abantu 248 bafashwe bakazanwa mu Rwanda. Hari amakuru avuga ko hari abacancuro bagera kuri 800 bari mu mujyi wa Bukavu bari mu bitegura kugaba ibitero byo kubohora Goma. Aba 248 bafashwe bakaba bari muri bamwe bari mu itsinda riyobowe n'uwitwa Constantin Timofte. Aba bacancuro bari muri Congo rero bakaba baraje mu bice bitatu. Hari igice cya mbere cy'abazanywe na kampani yitwa Ajemira yo muri Bulgaria. Aba bacancuro bo muri Ajemira benshi bazanywe n'umushyikiranganje w'ingabo wa Congo Gilbert Kabanda. Kabanda yabazanye gukora akazi ko gukoresha indege za Sukhoi no gusana kajugujugu za Congo zari zarapfuye. Iyi Ajemira kandi yazanye abanyenjeniyeri n'abatekinisiye b'indege. Muri Ajemira yazanye harimo abanyabulgaria, abanyageorgia, abanyabelorusiya, abanyamoldoviya, abanyalgeria n'abanyaromania. Aba bacancuro bo muri Ajemira nibo bakoresha kandi kajugujugu za Mi-8 na Mi-24 zagaragaye zirasa ingabo za Kagame Isake. Ni nabo kandi bakoresha ya Sukhoi Su-25 yize kugwa ku Gisenyi ikaza no kuraswa n'ingabo za Kagame. None ubu iyi Sukhoi yicaye ku kibuga cy'indege Goma mu maboko y'ingabo za Kagame. Abacancuro bo muri Ajemira kandi nibo bakoresheje uburyo cy'amadrone yakoreshejwe muri Mutarama 2024 mu kurasa imodoka ya M23 yari igicanga. Aha niho maneko mukuru wa M23 Colonel Castro Mbirabagabo n'umucungamutungo wa M23 Erasto Bahati biciwe. Iyi Ajemira kandi yakoranye na Metallica mu gufasha Congo kugura imbunda muri Bulgaria zifite agaciro ka miliyari 70 z'amanyarwanda mu 2023. Bikaba byari bibaye ubwa mbere Congo yari ishoboye kugura intwaro nyinshi kandi zigezweho mu myaka hafi 30 yari ishize. Harimo imyaka igera kuri 12 Congo yamaze yarakomatanyirijwe n'ibihugu ubundi bisanzwe bitera inkunga ubutegetsi bwa Kagame. Iyi Ajemira rero ikaba itegekwa n'uwahoze ari umujandarume w'Umufaransa witwa Olivier Bazin, uzwi ku kabyiniro ka Colonel Mario. Uyu Bazin niwe wari kumwe na Jean-Pierre Bemba igihe yazaga i Goma bwa mbere mu 2023 nk'umushyikiranganje w'ingabo. Bazin kandi yanagize uruhare mu guhitamo drones cyangwa inziru Congo yaguze mu Bushinwa. Ajemira ikaba ifite ishami rikorera i Goma riyoborwa n'Umufaransa kandi witwa Romuald Retondo, wahoze ari Lieutenant Colonel mu gisirikare cy'Ubufaransa. Uyu Romuald Retondo uzwiho kuvugaguzwa no kwibera muri hoteli nziza ya Lac Kivu Lodge. Yari no mu ngabo z'Ubufaransa zaje mu Rwanda mu 1994 kuvana Abafaransa mu Rwanda. Romuald Retondo yavuze ko hari igihe FARDC yari igiye gutsinda intambara ariko ngo bakoma mu nkokora n'ingabo za Kagame zashoboye guhanura inzuri ebyiri za FARDC. Romuald Retondo yavuze ko ingabo za Kagame zifite misile zirashishirizwa kuyakure, ibikoresho bihanura indege na za radar zicunga itwitwa ikiguruka cyose. Abacancuro ba Ajemira kandi bafasha FARDC mu kuneka ibirimo kuba ako kanya kugeza intwaro ku ngabo, gutegura ibitero no gukoresha imbunda z'imizinga. Igice cya kabiri cy'aba bacancuro bo muri Congo kigizwe n'abacancuro bazanywe na kampani yitwa Congo Protection ya Bijou Elia Mapendo, Thierry Kongolo na Patrick Mboronya. Uyu Patrick Mboronya ni umudepite kandi niwe washinze ishyaka rya Avenir du Congo yaje gutanga minisitiri w'intebe Sama Lukonde. Aba bacancuro bazanywe na Congo Protection bo bagira ahanini uruhare mu gutoza ingabo za FARDC. Igice cya gatatu cy'abacancuro bazanywe na kampani yo muri Romania yitwa Associata Love y'umugabo witwa Horatiu Potra. Uyu Horatiu Potra twavuze hejuru yabagejeje Goma ku 22 Ukuboza 2022 bari mu ndege ya Boeing 737 ya kampani yitwa Hero Jets.
abacancuro bazanywe na Horatio Potra bahise bahabwa akazi ko kurinda ikigo cy'indege cya Goma. Uyu Horatio Potra rero akaba azwiho kuba yarigeze gutana umutwe n'inzego z'umutekano z'iwabo muri Rumaniya, uburyo byaje no kuvamo gusubika amatora kubera ko uyu Horatio Potra yashyigikiraga umukandida wo kurana na Vladimir Putin witwa Karin Georgescu. Horatio Potra, umugabo w'igisembe ku mutwe, ni igikorere cy'imyaka 55 cy'ijisho rityaye kandi wavukiye mu mujyi wa Medias ho muri Rumaniya. Nyuma Horatio Potra yinjiye mu gisirikare cy'Ubufaransa gikorera hanze cyitwa Légion Française Étrangère mu 1990, amaramo imyaka 5, bityo binamufasha kubona pasiporo y'Ubufaransa agenderaho mu 1998. Horatio Potra yabonye akazi ko kurinda Emir wa Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani. Nyuma nibwo Horatio Potra yakoreye mu bihugu bitandukanye birimo Centrafrica, Chad, Sierra Leone, Jordania, Ghana, Burkina Faso, Guinea, Cote d'Ivoire, Niger, Senegal na Gambia. Horatio Potra niwe watojeje abajepe barindaga umugabe wa Centrafrica Angel Phelps Patase mu 2002. Iki gihe nibwo Horatio Potra yafashe akazina k'intambara ka Lieutenant Henry. Aha muri Centrafrique kandi Horatio Potra yakoranye na Jean-Pierre Bemba mu kurwanya inyeshyamba zendaga guhirika ubutegetsi bwa Patase. Mu 2016 Horatio Potra noneho yahawe akazi n'Uburusiya ko gutoza abajepe ba perezida wa Centrafrica Faustin Touadéra. Aha rero niho Horatio Potra yatangiye gutana mu mitwe na Kagame. Horatio Potra kandi niwe watojeje inyeshyamba zo muri Chad zimwe zishe Idriss Déby. Horatio Potra winjiye mu kibuga cy'intambara zo muri Congo mu 2022 yaje kumenyekana nk'umuntu wahise akunda amafunguro atwetse mu buryo bwa Kinyekongo. Uretse gukunda amafunguro ya Kinyekongo, Horatio Potra yagaragaje ko yaba yarabemuswe Congo, agera naho uyu Horatio Potra avuga ko mu gihe Congo yabibonye amahoro yahinduka nka paradizo. Kubera ko uyu Horatio Potra akorana n'Abarusiya, byatumye ibihugu byo mu burengerazuba bijundika Congo batangiye gusa bashyigikira intambara ya Kagame ashoza muri Congo. Ubutegetsi bwa Kagame ntabwo bwabyuriyeho maze bukwiza impuha ko Tshisekedi akorana n'Abarusiya bo muri Wagner. Yageze naho ibi bihuha ubutegetsi bwa Kagame bubikwirakwiza bwifashishije Twitter cyangwa X. Ibi byatumye ibihugu bidacana uwaka n'Uburusiya nka Pologne bitangira guha ubufasha Kagame mu bya gisirikare, harimo urunana cyangwa se ikintu cy'ingenzi bita system ya Sky Control na Field Control bukoreshwa mu guhanura za drone. Aha i Goma rero abacancuro bazanwa na Horatio Potra babaga muri hoteli yitwa Mbaza, ku buryo iyi hoteli yahoraga yuzuye kandi amarembo yayo yarinzwe n'abajepe ba Tshisekedi. Abanyagoma bageze aho baha abacancuro akazina ka Romeo kubera ko ibyombo byabo byakundaga kumvikana bikoresheje ijambo ry'isiri rya Romeo. Abacancuro kandi bagaragaraga mu masoko bagura amasigeti, ariko ukaba ntayo wabona hanze mu masaha y'ijoro. Horatio Potra yarabahaye itegeko ryo kudakonga ku nzoga kuko ngo inzoga n'imbunda ntibijyana. Horatio Potra yabanje kuzana abacancuro 3 bagizwe n'abatoza b'ingabo n'abarinzi babo batoza. Aho ingabo za Kagame rero zitereye Goma, ikibazo cya mbere cyavutse nk'uko nta buhuzabikorwa abacancuro bari bafite, buri gice cyakoraga ukwacyo. Abacancuro barushijeho kujagarara nyuma y'aho ingabo za Kagame zibarasheho zikoresheje urwego rwari mu kirere cya Gisenyi. Ibi bikaba biri mu byatumye ibintu birushaho kuzamba kugeraho abacancuro nabo ubwabo bibashoreye bagahungira mu kigo cya MONUSCO. Nk'uko Horatio Potra yavuze ko yahoze mu ngabo z'Abafaransa zikorera hanze, umwe muri abacancuro wacunagujwe na Ngoma wa M23 yavuze ko nawe ari ingabo mu cyitwa Légion Étrangère Française. Kandi nanone igihe bari mu gusakwa n'ingabo za Kagame, harimo umwe muri aba bacancuro wari wambaye umupira wanditseho ngo Régiment Étranger de Parachutistes. Uyu ukaba ari umutwe wa gisirikare w'Abafaransa wemewe kujyamo abaparakomando b'abanyamahanga. Umutwe niwo wigeze kurwana muri Zaire mu 1978, ugashobora kubohoza abantu bari bafashwe mu bugwate n'inyeshyamba.
mbere y'uko ingabo za Kagame, ingabo za Museveni na M23 batera Goma, bano bacancuro bari bateye ikibazo Kagame na Museveni ku buryo bigeze nk'aho umuhozi Kanyerigaba, umuhungu wa Museveni, yivamo akabivuga imipango itararangira. Nuko rero ibyo birebana n'abacancuro naho bitaha